Hey, ziyakhala ke manje. Besibukela sonke bethunana izingane zesithembu. Sabona uTirelo ekunye noTata Musa Mseleku bethetha ngale relationship yakhe noMpumelelo engathi iyatekateka ke at the time molweni inda namkela kuba Mgobhozi TV. Now enye izinto ezezathethwa ke nguTirelo ngeyoba hayi uMpumelelo ngoku umfumene umuntu oyimatch yakhe because bona basavani ngenxa yoba ingathi yena uTirelo unomlomo and ucontrolling. Wade walikhupha ke ilizwi uMpumelelo loba ulibhubesi noAmahle wavumelana naye. So ke uthi ngoku uTirelo uMpumelelo ufumene umuntu onguyebo baba, umuntu onguvuma zonke okanye ovuma ucwanywa nguMpumelelo. uTata Musa Mseleku wabuza hayibo utsho njalo wathi ewe baba. So ke ngoku kukhona ivideo on TikTok ekucaba ke yenziwe nguAnti kaAmahle ngumabiyela kwaye ke ngumabiyela azalana naye abazanayo because khona nezinye videos uyababona osister bakaAmahle, uyabona ke ne-pictures kaAmahle uyazifaka, so bahlobene nyani apho ewaye waresponda kulanto ibithethwa nguTirelo pha kwizingane zesithembu ebonakalisa ke uba abayithandanga. Khanikhe nizimamelele. Vele ngiyavuma ukuthi emzini yabantu masiyogana sizofika nemfundiso engafani, kodwa ukuthi mina ngifundiswe ngalendlela engifundiswe ngayo kithi akumnika omunye umnakwethu ilungelo lokuthi yena athi yena umyeni wami usethole uyebo baba, usethola umuntu ozomcontrola, usethola umuntu noma omabiyela phela bakhweza amadoda emakhanda ethu, omabiyela benza amadoda onkulunkulu basemhlabeni. Ingakho nje abantu besilisa behlukumeza abantu besifazane ingenxa yabantu abanjengomabiyela ukuze kube ngathi ushuthi wena kahle kahle ekhanda lakho awuphili, ushuthi kahle kahle uyislima wena ngendlela wena ufundiswe ngayo. Omunye benethemba lokuthi hayi vele uyazenzisa wenzela ukuthi wombona uyoshintsha emva kwesikhathi uyoshintsha nje. Akekho nje umuntu indoda yakhe sikutshela ekamereni ukuthi cha ngiyayithanda lento enziwa amabiyela, ngiyafisa ukuthi nawe ungayenza, musukuphendula uzokwenza kulume kini, akungabi kini nje manje sekufanele ngizizwe mina ukuthi hawu wena uzenza ukuthi ungcono nje ukwenzelani ukuthi. Hey, uthethile okuninzi ke kule video uAnti kaAmahle, I think ngudaba wakhe ecinga ngusister katatakhe ethetha lento ezininzi ke esithi bengabanye bona bakhuliswa kwamakwabo kusaziwa okanye kusitshiwo kubo ba ngenye imini usezawubheka emzini omnye umuntu, so banikwa imfundiso ke zoziphatha emizini. Then uthi abanye abantu ke bayakwazi ukukhuliswa kwamakwabo, umuntu abheke esikolweni akhuliswa uba azoba independent, aziphangelele, azenzele imali. So wena ke whatever ndlela okhuliswe ngayo eyahlukileyo kulo ukhuliswe uba esozabheka emzini omnye umuntu ufuneka ahloniphe abe ngulo muntu ke ozawubonwa ngabantu as unguyebo baba okanye ocwanywa entloko, sufika umjongele phansi omnye umuntu ngenxa yendlela akhuliswe ngayo. Yona ke le nto yabonakalisa ukuthi hey hayi abayithandanga tu i-comment kaTirelo eshada uAmahle ba unguyebo baba, uvuma yonke into ethethwa nguMpumelelo. So unobuzama uemphasize ke into yoba ngaba indlela bona abakhuliswe ngayo. Kwayena ke bethunane uAnti lo usesithenjini ungumamkhulu, unayi TikTok page yakhe ke uyenza ivideos pha, uyathetha pha. So ke unobuyayiqonda ke indaba yesithembu, uyayazi into yesithembu. Abantu ke baye bathetha ku comment section bathi hey hayibo Aunty icacile awunithi nobiza igama ubhekisa kuTirelo, siyayazi ubhekisa kuye. Abanye ke babe bemgxeka wethu baye wethu makaye kuTirelo ade athethelele uSibindi okanye athethelele uAmahle ekubeni koba echate noSibindi, uSibindi bamcriticize kabamcriticizayo. Anyways, khanikhe nitsho ke banicinga ntoni na ngalento ithethwa nguAnti kaAmahle. Mamgobhozebula kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.